دما خوش ببینرین هجا ایران 19 تباخ 2024 روزان روزا دوشمه بویر و گشتن هری سرگی و هری باکش همین لسر راستا هرمی و هم جن سر راستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن لواکه هر تم دست بکن چند سرنوچه دولت ترکیه قرکر لقامشت او شعبای ایریش ولاتیان کرده انجام ده 4 کس بریندار بون او زیان مادی پیک هاتن جیگیری هفسروکاتی مجلس ریبریا خسر حسن کوچر گوت به حکمت شامل شریمانین لی اگر ایریش چه ببه امی برسه بدن لزاپه هزین گریلا جبو بیرانینا شهیدان جا آسمانی و لداگر کران خست 8 لشکر هاتن جزا کرن 11 جبریندار بون وزیر کاری دروی دولتین یوان آمریکای آنتونی بلینکن جبو آگربستا لخزای دیار کرد که دبه اف شانسی داوی به بری بینرین هجاف سرنوچین و اونها جمی برفرهیا بولتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه یکم تکیلداری ایریشین دولت ترکیه قرکر ین لسر حرمه یا هم لشب و هم جیل قامش دو ایریش هبون لی امیش شهبای دست پی بکن بالفرک بیمروفیا ارتش دولت ترکیه دایر کر وسایت که ولاتیان الگوندی بینی کانتونا افین شهبای بمباردمان کر ده انجام ده 4 ولاتی بریندار بون خلکین هرم جامعه یکسر بریندار را کرن نخوشخانه جارك دن خوين جارك دن برينداري ويريشكار جي ديسا دولتا تركا درونا كداغركريا دولتا ترك لگوند بيني باجاروك شيروا عربية ولاتية كي بومباران كر پشتیگو خودی عربه ابو زکور جبر ایریش بریندار بو شنیان بکل جان به هوارایی بچون لیکل داگرکری به ایریش هنک نبو پشتیگو خلکون بون جاره کدن بمباران کر به جاری سه ولاتی بریندار بون خلک هرم ولاتیان بریندار یکسر راکرن نخوشخانه ترفعت و آورینه یا باجاروک فافینه دیریش ده حیدر محمد 45 سالی گو او بخوش جگونده بینه یوسف عرج 27 سالی جگونده زیارت و مصطفى رفعت شیغو 28 سالی جگونده میدان اکبس بریندار بون افرینین گوجنا واقیلین داگرکریا ترکیه فلتینه و لشه بای دمینن نها جراستی ایریشن ترکیه تین بالکل بریندار بون رفعت بینه هفته تو چو بریندار بون؟ بیشه قیپارم نشتبیم در راود نویته چیه؟ صادق حبش بالکل بریندار بون آرسنا روشا وان وهایه مالی وان دکه ارمانج ده زبستانی ده روبروی ایریش و هویتیا ایریشن دولتا ترک و چته و دمینن بلهر القامش لوجي دولة تركيا داير كر إيريش ولاتيان كر ارتش تركيا قركر ببالفرك بيمروف لنيزي نخوشخانه دل او چاف يا لطاقة انتريا باجاري قامش لو إيريشك بيكاني ده انجام ده زيان مادي بيك هاتن وچگهانا ما جودي علي او حوالي مي قمروان فواز محمد هما يكسر بري خودان جه بويري او آگاين برفره رادگينن تماشاوان ما افدمك بالافرين دولة تركيا داگر زيده لسر حريم دگرن تفگر اوان زيده تره ايروجي دولة تركيا داگر کرد ساعت 3 ونيبان دا بخايبت لطاقة عنتريه كونها امله لجهه بويره ايرشك بكاني بريا بالافرين خو وكاون دبنن لفي داره عربين سيفيلان هنا ده همان دمدا استاديوم فوتبول هيا كل في داره شاهدين بويره جمره راغانر كو روجانا لفي داره بالسدان انغو بدهان زاروك لبر استاديوم كوم دبن انغو در باس استاديوم دبن او سپورا خودکن دی ساجیکو اف لکیلا وین خوشخانه دلو چاف هر وها اف چارگوشه دناوی ده هیوا سورا کرد ناوندن تندرستی جهن تندرستی هنا کوته دا نخوش هنا دولت ترک دمک وها دا اف دور بمباران کرن ها ولا می کمیروان بمره وره عربين كل في داري زرار ديتنا وكون هادي بنن 4 عربنا حموجي زرار جهشتنا وانا ولفي داري جي استاديوم فوتبولك ومجوره قد جهکی کو روزانه زاروک لوی داره کم دبن افجی پارچین داگرکری نه یین بالا فرن وینه کو لوی داره کتن دنا و وان زاروکا دا کتن ونجی دیبنن زاروکن تا خچ قاسن
هجر اف ایریش دمکی وهذا بيك بهاتا نهاكم كوجيك مزن دجي زاروكا بيك بهاتا اش دنگ هات اش مالي دا كتبه معلم الفيديري معلم فيديري قصيفه على الفيديو كتير عربي عالم الجواد بينك وقت خرابونا زارو كيما بالعاده تينا فيديري ساعات بيجي عصري اما العبد يصير الحمد لله ما لا فديها وند وقتي ما العبد ابو خدي وكيلا وزارو كيما الفيديري ده باصدق يجي من ربنا شخصيه حتى كان مالما قال ما جيران حمود ساري حمود خراب وشبكة أوتو شعب قديش نشاطها مزينة ما بعملية إنسانية أبنائك أبناء عملية إنسانية أبنائك أب مجرمة أبنائك يقولوا المتكئ مجرمة نهاجي ام درباسي مالك ببن مالك كو د انجاما به ارشدا zarar gihiştiye malawan ev mala ku د انجاما ve irşeda zarar ditiye ماجي دبنن زاروكين مال جهانه اف بوجي جهكو اودياكو مالبات حمول بود دماكو حمو مالبات لفدري راسايبو لفدري zarar دغهجا ماله ود انجام دا جامن پنجره حموتن خاره و بوی اوایجی اف zarar کو گشتي دناوا وتاخه و دناوا بویرا کو چه بویا دم کار ویرنگش ورا راکینه بلفتشتین کو ارتشا دولتا ترکیه داگیرکر یا لسر هریمین باکور و روشتات سوریه پیک آنیبون انویجاریم به تشتین کو چتین دولتا ترکیه لسر ولاتین کو لهریمین کو دولتا ترکیه داگیرکرنه دوام بکن دولتا ترکیه داگیرکر و چتین و لنوا عفرینه شش ولاتین دن رواندن لکلکا رواندن و جاری متینگی هک نو جالیه دولتا ترکیه و تی آواکرن او به هزار دار هادن شوتاندن ده همان وقت دم درگه زندین یه دنابرا حکمت شامی او چتین دولتا ترکیه ده جی هاتا بمباران کردن. ناوندا بلگکرنا بن پیکرنان راگهاند گوچتین ارتشا ترکا داگرکر هیثم علی یه 41 سالی و برای وی رفعت علی یه 36 سالی یه جندریسینه کوری خالتی کاوان رفعت جم یه 45 سالی یه جگوند براد ای باجار شیروای رواندن. ناوند دیار کر گو منصور خوسانی و برایوی محمد خوسانی ین جدیر زورجی جالی چتیان و هاتن رواندن. لگوری ناوند چتیان سلطان سلیمان شاه لگوند قرمیدلق یشیه جی هنکس رواندنه. جافکانیه که خوجه دیار کر گو چتیان لباجار عزازه ریاد حسن ای 42 سالی جگوند تلفه یه باشور روجاوای باجار عفرین رواندن. همان چافکانی دیار کر گو میتینگره کی جهرما قلمون گول عفرین هاتیه بن چافکرین مالا موسى ابو موسى فرود محمد علي عيسى ايج گوندوار باشور حلبه هروها هات زانین گو چتین کوما الحمزات لنيزي گوند فقيره يه جندريسه و لگوند زعره يه باجروک بلبله بحزاران دار شوتاندن کریارین گوهرتنا دموغرافیا عفرینه جالیه دولتا ترک و ددومه چاودریا سوریه اشکره کر گو دولتا ترک بالیکاریا رخصنه که باکستانی لگوند کفرومه یه نافچه شرا یا عفرینا داگرکری میتینگهک آوا دکن. میتینگهک جچل و 8 خانیان پکته دا گومالبات چتیان لی بجه بکه. اف میتینگه پشتی برینا بصدان دار جالیه چتین سلطان مراد و پیک هات. د چارچوبه نورمالیزه کرنا تکلین دناوره شام و انقره ده روسیا و ترکیه لسر بکرنا درگه ابو زندین ین دناوره حکومت شامه و چتیان آل باجار بابه ده لحف کرن. اف درگه ریا بازرگانیا سرکه دناوره هر دو آلیان ده خلق حرمین باب عزاز و ادلب و گلک دبرین دن بخوا پیشاندانه که هلوس نشانی بکرنا درگه دان. دو سرچته ابو عمشا به فرمان ترکیه گلک چته شاندن درگه داگو خباتین وکرنه دوام بکن. پشتی وی درگه هاته وکرن. نابنده چاودریا مافی مروان آسوریا راگهاند گو ایرو اف درگه پشتی روشک جوکرنه به هاونان هاته توباران کرن. ده انجام ده درگه ابو زندین هاته گرتن. به صدان جعربین بارکری لبر درگه راوستیا ایمانه.
لباکوری هریمین ریبریا خسر دولت ترکیه داگیرکر و چتین وی لباشوری ویشیم لشکرین حکومت شامی او تکدارین دفاع الوطن ایریشی لسر هریمی بیکتینن جگری مجلس هفسرکاتی ریبریا خسر حسن کوچر جد بیجه با آوائی اشکر تشارکی وان لگل حکومت شامی نینا لی اگر کو ایریش بکن اوی برسوا پیوز بدن و دی ایریشین لروشلات دیرا زوری دجیم کوچر دبیجه برسوا پیوز که جبوان هاتیه داین هر وهم جگری مجلس ریبریا خسر حسن کوچر لسرویه که جی زیده دیکم لدیجی هر ایریشه که کو پیکتی اوی شورش خواه گلی خواه و سیستم خواه دموکراتیک به پاریس کل سر دیر زوری هاتین کرن جگری افسروکاتیا مجلس ریوبر حسن کوچر تکلدار ایریشین کو هزین شامی و چتین دیفاع الوطنی رولا دولت ترک ادوان ایریشانده و پلانین دولت ترکین سرهرمی جان فراخوی کوچر آگاهند کو دو ارمانجین اساس این ایریشان هنه طبعا هدف وی ایریشی دو هدف خوی اساسی هنه یک جی دخوازن تبلیغ دنه به استقراریه به اولکاری هندره دیر زوری و گشتی منطقه باکروجات سوری دیر زوری ده دست بکه و دربازی باکروجات سوری تباهی ببه یک جی شر کرد و عرب درخ yani کوچر دیار کرد کو ایریشکار کومن چتین گریزای حکومت شامی نه و حکومت شامی وان ایریشان کوردینه دیگه اف کسی کد و ایریشان جی خود گرن تابی چتین کو گریدای حکومت شامی نه حکومت شامی بخوا اداره و ایریشه دیگه yani حسن کوچر دیار کرد کو ازن سوریه دموکراتیک و گلمه برسوا پیوستان tabi heze Suriye demokratik برسوا پیویز دا گلمه دیرزور داجی برسوا پیویز دا گلمه منطقه دیجی پشگریا گل دیرزوری کرن کوچر علی زمان کو اوریشا حکومت سوریه کر دکوه خدمت دولت ترکیه ناکوه خدمت حکومت شامی هدف ریوبریا خسر تصفیه بکن اب ایریشا سوری جی یا کوهاتی کرن طبیعت که خدمت دولت ترکی نا که خدمت حکومت شامی حسن کوچر دولت ترک لگل سوری و عراق دیگه آرمانش تصفیه کرنا دستکفتی هرمیه طبیعت دولت ترک نا اتفاق خال گل سوری دیگه گل عراق دیگه هدف تنی تشتکه دستکفتی کو ایرو کتنه دست گلین منطقه و دستکفتی همیه تصفیه بکن حسن کوچر و کسک نکاره بر حتی دستکفتی مجد اسم درخینن. جوی که وکی ریوبریا خسر جی گشتی جی ام هدف می اساسی کو ام دستکفتی خواب پارز. دستکفتی کو ما 12 سال 11 سال ما خصنا دست خو راحت و کس نکاره بر راحت و دست ما درخیان. حسن کوچر هدف ما نشر کرنا لین کو ایریش ما بکه ام برسه بدن. هدف ما نه مشاركن يعني اما هاجر ايريش سرمت شباب بلا كاس لوما نكك وام برسبه بدن برسبه كده خورتن بدن belki gerek جد بجن ايريشار داس بكرين نوصايا يعني ايريش سرمت شباب ديسا ام برسبه خو بدن يعني بالكو هيزكي باراستني هي خلکی من بجیل دشی تجریدال سر ریبر آپو بگیر سیدا کتن قادان و جاره کتن هلوست آخوانی شاندان من بجیان گوتن جبو آزادیا ریبرتی دوی هر کس سفر بر ببه و ارکا خواب جبینه بسدان خلکی باجاروکن الحیا او الیاستی ین کانتونا من بجیل دشی ایریشن لسر هرمی او تجریدال دشی ریبر آپو مشکل دار خستن مش ج پیشیا آواهیا باجاروک الحیا دست بکر او بربنا خوشخانه باجاروک و گوهری متینگه ده آخافترین لور هاتا کرن ده هاتا گوتن بسایه فکر و فلسفه ریبر آپو او خوینا شهیدان جیان لوان باجر و باجروکان جنو و دست بیکر دولت ترکو هفکارین وی نها به هر آوای هود ده دستکفتین شوره شامتیک ببن هاتا دیار کرن کو گران کرنا تجریده هرسا خلکی انحرمی یا لدجوی زیده دی که او چالاکین خواه برفره بکه هر وها بانک لخلکی حرمی هاتا کرن کو بکوین نوات هفگریم الإكرام حكومة
بردفکا تفگرا جنین کرد یا اوروپای آیتن کپلان دیار کرد بو آزادیا فیزیکا ریبر اپ او لدجی شر لدجی کردان او به اندامین کنسا اوروپای روی هدیتنی بکن و گات امی د داویا مها تباقی او دسپیکا مها ایلونه ده هدیتنی پیک بینن. چالاکی و اکتیفین کل چارالیین جهانی جبو آزادیا فیزیکی ریبر اپو بردوام دیکن. لباسکه پینگاوی اروپایی جبلیمش و میتینگان پانل و پلاتفورم نقاشتین meşandın. Tecrübe karşı hamleyle birlikte zaten birçok değişik çalışmalar Berdevka tevgera jinin Kurda Avrupayê Ayten Kaplan li ser planên çalakiyên di çarçoveya pêngavê de bênkirin axivî. Ayten Kaplan destî şan kir ku CPT berpirsiyariya xwe bi cihnayîne û got heke CPT bi xwaze dikare raporê eşkere bike. Konseya Avrupayê rol û misyoneke wiha dayê lê dema dor tê ocalan merceyên siyasî nîşan dide û hewl dide xwe ji nava vî karê xilas bike. Çilûyek mehin ji ocalan agahînayê wergirtin hêj li benda xeteriyeke çawan e. Ayten Kaplan anî ziman ku wê li dijî teşîda li ser rêberapo û polîtîkayên şeriyên dewleta Tirkiyeyên li dijî gelê Kurd di rojên pêşî de bi endamên Konseya Avrupayê re hevdîtinê bikin û hanî ziman e. Em ê di dawiya meha tebax û destpêka meha Eylûnê de hevdîtinên xwe pêk bînin. Bi taybetî li cihê wekî Fransa û Almanyayê xebatên me çêbûn. Lê komên welatên Ewropayê bixwahine em pêş dibînin ku em ê bi van re yek bi yek hevdîtinan pêk bînin. Ayten Kaplan da zanên ku di pêvajoya nû de wê bi gelek saziyên cudayên jinan li welatên Asya û rojhilata navîn û Ewropayê re li hev bicivin û axaftina xwe wiha bidawî kir. Em ê birêxistinên jinan re li dora paradîgmeya Rêber Abdullah Öcalan li hev bicivin. Em têkildarî vê plan dikin ku konferansan li dar bixin. Di van xebatên ku em bikin dê bi taybetî li dijî tejda li ser Abdullah Öcalan û şer têkildarî aşîtiyeke çawa bêkirin nîqaş bikin. بله جه ادیتورین رادیو اون دو دور تا میشل بورا دیار کرکو فکرین ریبر اپو جتی کو شران ره بویا چافکانیا سوتورگرتنی بورا گوت به وشانین خو ام پارادایگما اوجلان دگینن گلان هر وها اشکاندنا و تجرید او خواگهاندنا گرسین برفره جبو مسوگرکرنا آزادیا اوجلان گلکی گرینگه لگل سیستما اشکنجه و تجرید یا لئیمرالی فکرن ریبرا پو هر روش هیم بهتر لناوا جواکن جداین تکوشر بلاف دبن. یک جسازین که خودی لپارادیگم ریبرا پو دردکوه رادیویا اوندا دورتو یا ایتالیاییه. رادیو جسال 1992 بر و برنگی که کونشوب لباجار برسیای ایتالیایی به بشتاری هنرمند ناسکری ین ایتالیایی فستیوال که 18 روزان لداردخه. 2 سالên dawî jî bernameya rojekî ya festîvalê ji Rêberapo û Kurdistanê re tê veqetandin. Kurdistan in special modo il movimento di liberazione curdo. Li ser mijarê Michel Bora axivî ku yek jî edîtorên radyo Onda Dorto ye. Bora anî ziman ku weke radyo demekî dirêj e, ew piştgirî didin beşên cudayên civakî ku tê dikoşin û got em têkoşîna azadiya gelê Kurd demekî dirêj nas dikin û piştevaniya van dikin. Li ser banga buraya enfermasyona ya Kurdistan ya İtalyayê me biryarekî hevbar dan û di encamê de jî van 2 salên dawî de bi rengekî taybet tevlî kampanya ji bo azadiya Öcalan bûn. Bora destnîşan kir ku weke radyo ew giringiyekî mezin didin fikrên rêber. Paradigmaya ku Abdullah Öcalan destnîşan kir ji aliyê beşekî mezîna İtalyayê ve tê naskirin. Fikrên Öcalan li nava gelên İtalyayê deng vedide. Weke radyo jî di weşanên xwe yên rojane û çalakiyên xwe de em dikin ku fikrên Öcalan belav bikin. Bora diyar kir ku fikrên rêbera po rê nîşanî wan her beşên têkoşeran dide wiha anî ziman. Bi taybetî dixwazim vê yekê bibêjim paradigmaya Öcalan û tevgera azadiya Kurdistanê ji bo me çepa İtalyayê Ewropayê dibe çaqaya têkoşînê. Em bi sûdwergirtina ji tecrübeyên gelê Kurd hewl didin kêmasiyên xwe çareser bikin. Bora balkişan ser tecrîda ku rêbera bo di nav de ye wiha bidawî kir.
تجریدا لسر او جلان او سی گرتین دنین لی امرالی تقاز نای قبول کرن. شکاندنا و تجرید او خواهاندنا گرسین برفره جبو میسوگر کرنا آزادی او جلان گلکی گرینگه. جبو بیرانینا شهیدین تفجیر آزادی کردستان گریلین هپه جویه جاستاره چالکیم بباندور پیک آنین چالکیم کو جالیه گریلین یکینیا شهید دوغان زنار و پیک خاطن در دربین خورد لدولت ترکیه خاطن خستن و جاره چالکی بریا آسمانی پیک خاطن ده هفت چالکیم کو پیک خاطن ده 8 لشکرین دولت ترکیه داگیرکر هاتن جزا کرن 11 لشکر جی هاتن یعنی بریندار بوندن جماوان چالکیان ده دوین آبری ده گریلا تیویجی دیمینی کو چالکیین پیک خاطی برای گشتی ره پارو کر. جبو بیرانینا شهیدان گریلاین آزادیین کردستانی بچالاکین عثمانی لداگرکران خست. در انجام ده 8 داگرکر هاتن جزا کرن 11 جی بریندار بود. ناوەندارەکاندن و چاپەمەنیە هەپەگی لەسەر چاڵەکین ئاسمانی داخوێنیەکدا. هەپەگی گوت لە هەریما شەهید دەلیل ئا ڕۆژاوای زاپێ. یەکینەیە شەهید دوان زنار دنابەرە 12 و 18 تەباغێدە لە قادên berxwedaneyên girên FM, girên Amediyê û girê Bihar bamûrên esîmanî her caran li baregehên dagerkeran xist. Çalakiyan da leşkerin dagirker dema denge balafra gerila dibiyse jittirsa derdura xwe gulen dereşinin. Erteş turunahi û azadî. Erteş turizgaryavi welatî. Erteş turunahi û azadî. Belêdana gerilara dagirker kuştî û birindarên xwe radigil. Erteş bu welatek biçîn bijî. Erteş da jîname bibe şadî. Dencama van çalakiyan de hepegi ragahand ku 8 dagirker hatin ceza kirin 11 jî birindar bûn. Her wiha derb li pergaleka parastina esmanî û 6 çeperên dagirkeran jî hate xistin. Hepegi eşkere kir ku çalakî dike seta fermandarên fedayî û apûyî Alan Milazgir, Berwar Dersim û Sara Tolhildan de ji bo bîranîna şehîdan hemûyan hatin li darxistin. هر به باشوری کردستان هم دوام بکن سوکاتین لشکری یا دولت ترکیه داگیرکر یا لسر خاکا باشوری کردستان دبن پاراستنا پارتی دموکراتی کردستان پدکی ده بینا بردوام دکه ده همان دمیده برتکن لهمبری وی که جی جناوا عراق زیده دبن امیرداری گشتی یه اصایب اهل حق قیس خس علی درباری هبونا لشکرین دولت ترکین دناوا خاکا عراق ده گوت امی جبو درخستنا هزین دولت ترک و دخوازن دست دانل سر حریما باشوری کردستان او کرکو که همو هولدانین خو بکن. دبن پاراستنا پدکی ده سوقیتا دولتا ترکیا جبو باشوری کردستانی بینافبر دوام دکه دولتا ترکا داگیر کره دوه بشفشی بدهان وسایت لشگری شاندن باشوری کردستانی لگوری آگاهیان دوه بشف بدهان وسایتین لشگریین دولتا ترکا داگر کر بر بگونده گو هرزه نافچه آمدیه یا گریدای دوهو که وچونه لگوری آگاهیان سوقیاتا لشگریه حمود بر پاراستنا پدکی ده پکته لگوری دیمنانت خویانی کرن کو وسایتا زرخیه دبن آلا باشور کردستانی را در باسته به و پدکی باوایی کشکره پاراستنا لشگرین داگر کریین ترک دکنه أميندار قشتي الصايب أهل الحق قيس خز علي لنجف تفلي برنامج كيبو وبالكشان سرهبونا هزن أمريكا وتركيا ين لنافا خاكا عراقي قيس خز علي دازانين كوغر حكومة وبارلمنتركة بهز هبا عراق جي خودي هزا جبل أف شرطانا
بنگهین دستلاتا بهزن. لگوری قیس غزعالی دبیجه دماوکشینا هزن امریکایش عراقی گلکی که مایه. غزعالی بالکشان سرهبونا هزن دولتا ترکیه لسر خاکا عراقی جی و گوت. اما جبو درخصنا هزن دولتا ترک که دخوازن دست دینن سر باشوری کردستان و کرکوکه همو هولدانان بکن. خلق عراقی هبونا داگرکران یا لسر خاکا خوارد دکن جبر کو سرورین مجارا دانوستان دنیا. سروکی پاده حسین حجی دیار کرد که بریارا گرتنا سی پارتین عراقی تنه به کری برجواندین دولت ترکیه تیو گوت عراق لسر داخواز دولت ترکیه بر به طاریتیه ودچه. دسته دادوری یا هلبجارتنا سر بنجومنا بلند یا دولت عراقی گرتنا سه پارتیین سیاسیین عراقی و هرمین باشور کردستان راگهاند. سروک پارتی آزاد و دموکراسی ایزیدیان حسین حجی تکداری مجاری جانا فراخوی. حسین حجی دست بکا خافتنا خوده و ها بحثا بریارا گرتنا پارتیا کر. سردانا سروک پوماری ترکیه اردوغان تدی سردان عراقی کرد 26 خاله ده اتفاقی پیکر چی کرد. حسین دیار کرکو رژیما که به مهبی و حکومت ناوندی یا عراقی جالی اولکاری سیاسی بازرگانی و لحف کرنه. الگوردی تنام اف گرتنا وان پارتی سیاسی شهادتنا اردوغان نیاخوتها و بأنه تایبتی یک شنگال بیت هدف گرتن. چه دست کردی شنگال ده ایرو پیش کردی نفدما 10 سال آیا هاتین هدف گرتن. حجی دست نشان کرکو لبشتی بریارا لدیجی پاده آرمانجا که سیاسی هیا. هدف کی سیاسی پیش گرتنا پاده دیا. وقت قانون و دستور و نظام ایرو عراق بیکارتا گوها قدما تفدال 2004 و 5 هتان هو اف پارتی هاتی آوا کرن. طبعا اف پارتی بکرده شهید آدی آوا کرن. اف پارتی بکرده رحمتی شهید ما حسن سعید هاتی آوا کرن. سروک پاته حسین حجی دیار کرکو دادگاه عراق دما بریارا گرتنی دا ما فی اعتراض جدا. دادگاه اف بریار سردایی تکاری بیجی ماف جدایتا کو تکاری باعتراضا کا خل سروی دشتی بکی ایرو هبونا ماجی براسی جل بغداد سر اعتراضا مایا سر نرادبونا ملت مایا سر نرادبونا جمهور پادیا ایروم کارمن لی رساله بگهن حکومت مگهن دادگاه مزن بیجن بانه افتش نب حق مهاتیه کرن. هروها جنین زیدی لسر همان مجاری آخرینه. انداما مجلس خسر آخان و سوری فلوس برکات دازانین کو ابریار نتنه بریار عراقیه هزین وکی دولتا ترکو پدکیه چی؟ يعني هدفها من چه بود؟ هدفها من وین پاده بگنتنا وین پاده بگنتنا بس مثلا ما عصف ام پاده نگنتنا و هدا ام پاده دی سرانه نسلینگا ام ناس سکننشی. انداما مجلس خسر سنونی سیو خودی دا جدا زانین کو پشتی بریار فرمانی بریارا گرتنا پاده دان. سالوگرا فرمانه خواستن بریار هاد وسا خواستن پاده بگنتنا ام نخوازن پاده بتنا ازیتایت پارزی چنداما و کار و خبات بریود بیو. لگوری دانین ریخسنین پاراستنا مافی روشنموانان باشوری کردستان جبو روشنموانان حریمه که طاری و مترسی داره ریببری ناوندا مترو یا جبو پاراستنا مافی روشنموانان دیار محمد درباری روش آزادی روشنموانان یا لباشوری کردستان دا آخوی اوگاد ذهنیت دستلاتی نکاره به آوائی که راست و درست دانوستاندنین به آزادی فکر و رامانی را بکه. لگوری دانین ریخسنین پاراستنا مافین روشنموانان باشوری کردستان جبو روشنموانان حریم کتاری و مترسی داره. جبر وی روشا خراب هیناشی لباشوری کردستانی روشنموان تین گردن رواندن و کشتن. پێشلکاریەکان زۆرن جۆری پێشلکاریەکان گۆڕانکاری بەسەرداهاتوە بوو ریڤەبەری ناڤەندا مەترۆیاش بۆ پاراستنا مافی ڕۆژنەمەوانان دیاری محەممەد دەربارەی مژاری داواخەویە
دیاری محمد دازانین کو دناوا 3 سالên borî de li Başûrê Kurdistanê azadiya fikir û raman bi paşketiye û hapê de çû. Bin pêkirin zêdebûnin. Li gorî çavdêriya meya dnava 3 salên borî de hejmara rojnamevanên bê biryara dadgehê hatine bin çavkirin gelekî zêde bûye. Mixabin gelek dosyayên rojnamevanan li dadgehê dûrî yasaya rojnamevaniyê tê birêvepirin. Lewma azadiya rojnamevaniyê ya li Başûrê Kurdistanê bi paşketiye û astengî zêdebûnin. Derbarê dosyaya rojnamevan Slêman Ehmed jî diyarî Mihemed Wiha axiviye. Tawan ji bo rojnamevan Slêman Ehmed hatine diyarkirin û piştî 211 rojan hêştin ku parêzer biçin serdana Slêman ev yek ji bo raya giştî gumanan çêdike. Ji ber tawanên nerast 3 sal ceza li Slêman berîn. Ev biryar neadilane ye û çavê me li dadgeha temyîzê ye. Em bank li serokatiya hikûmetê dikin rojnamevanan serbest berdin. Li Başûr mafê rojnamevanan tê bin pêkirin û zihniyeta desthilatê nikare danûstandineke rast û durust bi rojnamevanan re bike. Diyarî Mihemed dawiya axaftina xwe de jî got rêxirawekan hemû pêkewe em yadane dibe bikirêtewane. Li Başûrê Kurdistanê tu serbestiya yasayê tune ye dadgeh jî bi serê xwe nikare mafdaran serbest berdin. Ji bo vê jî li hember rojnamevanan û welatiyan bin pêkirin zêdenin. Yekîtiya ragandina jinê yereje li ser daxwaza hin rêxistinên jinan yên li Sûriye, Kurdistan û cîhanê dema pêngava xwe 7 rojên din dirêjkir berdevka Yekîtiya ragandinên jin arîn Swêd diyar kir ku heta niha 3000 îmze bi awayeke elektronî hatine komkirin her wiha rêxistina çepiya destberdanê ya Almanyayê pêşgirî da pêngavê û daxwaza betelkirina cezayê darvekirin yên li dewleta Îranê kir. Yekîtiya ragihandina jinan duwazdê tebaxê pêngavana ji darvekirinê re ragihandibû. Ev pêngav li dijî biryara darvekirinê ya ku desthilata Îranê li rojnamevan û çalakvanên jin Bexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemed birî bû. Piştî ragihandina pêngavê ji herêmê û heta birêxistinên jinan yên cîhanê tevlî pêngavê bûn. Yerejê daxuyanî kiribû ku pêngava wan heta nûzdê tebaxê bi dawî bibe Pêdema wê 7 rojên din dirêj kir. Yerejê destnîşan kir ku di nava 72 saetên borî de rêxistinên jinan yên cuda li Sûriyê, Kurdistan û cîhanê daxwaza dirêjkirina dema pêngavê heta 26 tebaxê kirin. Arman çî ew e ku rêxistinekirina mijarên tevlîbûna pêngavê baş birêve bibin. Esas serhildana jin jiyanan zadî hevgirtinên jinayê got li ser asta Bakurê Jilatê Berdevkaya rejî arîn Swêd diyar kir ku heta niha 3000 îmze bawayekî elektronîk hatine komkirin. Arîn Swêd destnîşan kir ku di civîneke çapemeniyê de hejmara beşdarên pêngavê wê werin zelalkirin. Ji rêxistina çep a destwerdaniya Almanyayê jî piştgiriya pêngavê hatayîn. Di peyamê de hat gotin em li vê derê piştgiriyê didin şoreşa femînîst a li Îran û Rojhilatê. Em dibêjin na ji darvekirinê re erê ji jiyana azad re peyama jinan bi dirûjmeya jin jiyan azadî bi dawî bû. Jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî. Her wiha cansa nû jînha bi peyamên konûçegihanên wan ji welat û bajarên cuda şandine piştgirîtan pêngava dijî darvekirinê nû jînhayê li ser malpera xwe ev peyam parvekir. Bilêgerîna rastiyê em ê bibin dengê Bexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî. Sizay sêdarê Bexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî şervezarekin. Bi felsefeya jin jiyan azadî em li dijî darvekirina rawestin. من لبنان الحرية لبخشان عزيزي وشريفة محمدي. Em dizanin ku bi înfaz, girtin, kuştin û îşkenceyê dengê jinan nayê xwedkirin. Em diyar dikin ku heta biryarên darvekirinê neyên rakirin, em ê bibin dengên jinên têkoşer.
وزیر کاری درویه دولت نیروی آمریکا آنتونی بلینکن جبو آگربستک لغزه پیکور ناوبینکاریا د نوبرا اسرائیل او ولات دنیا عربان داتیو دچه د سردان خویا نهمین ابو هرمی د بلینکن گوت د به افشانس داوی به پشتی تل آویو بلینکن و بکه سریا قاهره. وزیر کاری درویه امریکای آنتونیو بلینکن جبو آگربستا لغزه ناوبینکاریه که بکه چو اسرائیل ناوبینکار و وی هفته دی سال مصر بجوین دا گو هول بدن گو آگربستک پیکوره. آنتونیو بلینکن لتلافیف دسپک سرک وزیر اسرائیل بی اسحاق هرزوک را هفدیتن پیکانی. بلینکن ده هفدیتن دا آنی زمان گو دوی هر دو آلی و فرسنده جبول هفکرنه بدست بخن و ها گوت. ایدیدم هاتیه گو هر کس بیجه اره و دیوش لگرین حجت نا برده. هروها بلینکن سرگرتی پیامک دا ایرانی گوت. دم هاتیه گو امنه هلن تکس و پیواجوی اگربسته جره درخینه. جبرویه که ام دخابتن گو تنگزاری و پروواکسیونک چینه به. تفگره گو بهر اوایی مجوه پیمان دور بخه آنجی پفچونین بر بدورین دن و بشکینه و دیجوارتر ببه نای کرن. وزیر کار دربه آنتونیو بلینکن بسرک وزیر اسرائیل نتانیاهو را هفدیتن کر. وزیر دربه امریکا آنتونیو بلینکن پشتی هرزوگ لوفیسا خو یا لقدس روجاوا بسرک وزیر بنیامین نتانیاهو را هفدیتن کر. جیبین جی چاپمنی را گرتی پیکات. بلینکن و ساعت 16 لتل افیف بسرک وزیر پاراسنه یوهاف گالانت را بجیوه. بلینکن هولا دیپلماتیک آداوی یا واشنطنه یا جبو گهشتنا الهفکرنا آگربست لغزای وکی دبگو درفتا هری باش بلکه جی فرصتا داوی بناف کر و بانگ لهمو آلیان کرگو لهفکرین درباسی خطا داوی ببن. هفدیترین آگربسته گو بمحانه بردوام دکن پشتی جیوینا دروژی یا گو هفته بوری لدو حایحات لدارخستن و وی هفته جی لقاهری بردوام بکن. لالیه دن داخویانیه ده حماس دیار کرگو نتانیاهو احتمال آگربست تیک بریه. حماس ایواره یکشمه داخویانیه که در راکاند گو او پلانا آگربست یا امریکای رد دکن و سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جبر نگاهشتنا آگربست سوجدار کر. حماس داخویانیه خود وها گوت پشتی گوجالی نافبینکارا و درباره تشتین گو ده گر داوی یا دانوستندن لدوحای ده قومین هاتن آگاهدار کرن. ام جارک دن گهاشتن و انجام گونتنیاهو هینجی آستانگیان لپیشیا گهاشتنا پیمان دردخه و شرط و داخواز نو به مبستا تکبرنا هولدانان دردخه پیش. ام بجهانی دوام بکن اف بیتری 2 سال و نیوه دنابر روسیا و اوکراینی ده شرکه دهات مشاندنگ او ارتش روسیا لسرخاکم اوکراینی حول دا آرمان جنسروک ولات ولادیمیر پوتین پیک بینن لیل همبری وی اکیجیم ارتش اوکراینی جه حول دا داخوازن سروکی خوا ولادیمیر زلنسکی پیک بینه دناوا دسپیکا مها تباخی دویجاری استراتژیا شری اوکراینیا لدیش روسیه جهاتیا گوهرتن ارتش اوکراینی ایدی دربازی خاکا روسیه بویا او لحرما کورسکی هیزه که برفره لحرم بلاف کردی حتی هری داویه سرکمار اوکراینی زلنسکی آن زمان کو هیزنوان ایدی لسر خاکا روسیه جیم خو بجه کردی او دالیه اولکاریه دجیم تدبیرین خوین پیوست ورگرتیه دناوا وقتا که بوی آوایده روسیا دبیجه وان لحرما سفر دوناتسکیا دکوه کو حرمه که دوناتسکیا اوکراینیه حرمه که دن یا نو و استراتژیک کنترل کریه دناوا وان پیامانده شر دنابرا روسیا و اوکراینی ده دریش و دریش دبه. وزارت پاراسنیا روسیای راگهاند که ارتش روسیای حرم سیویردونوکا یا لحرم دونکسی بدست خستیه. دا اخویانی که جعالی وزارتی و هات داین دربار ایریشین هیزین چکدارین روسیاین لأوکراینای ده آگاهی هاتن گرتن. دا خویانی ده هات راگاندن که لحرم دون باسی هن نقطین هاتن گرتن درب کرن هات گوتن ده انجام ایریشین چالاکین یکینین لشکرین ناوندی ده حرم سیویردونوکا یا کومارا گل او دون اکسر ازگار کرن. دا خویانی ده هات پاروکرین که در روژه که ده 363 قادین که ده پوین جبلخانه انبار آلاوین لشکری و یکینین لشکرین اوکراینای لی هبون به بالافرین بیمروف توپ و روکتان هاتن بمباران کرن.
ji aliyê din ve Ukrayna ku li herêma Kurskiya Rûsyayê operasyonên xwe didomîne, ragihand ku wan pireke din a girîng a stratejîk hilweşandiye. Artêşa Ukraynayê bi dîmenên hewayî yên ku roja yekşemê hatin weşandin, diyar kir ku li herêma Zîvonoyê pira duyemîn a li ser çemê Sêmê rûxandiye. Da zanîn ku wan di destpêka vê hefteyê de pireke din a li nêzîkî bajarekê Guluşkovo li ser çemê Sêm hilweşand, Ukrayna ev 2 hefte li ser axa Rûsyayê pêş ve diçe. Yekemin pira ku hat rûxandin ji alî Rûsyayê ve ji bo sevqiyata leşkerî dihat bikaranîn. Li gorî analîstên leşkerî ku Reutersê ragihandiye, sê pirên li herêmê ji alî Rûsyayê ve ji bo sevqiyata leşkerî tên bikaranîn, hat diyarkirin ku di do ji wan bi tamamî hatine rûxandin, an jî zirarekê mezin dîtine. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî dawiya heftê di daxuyanê de ragihand ku artêşa wî çeperên xwe yên Kurskê bihêz kirine û got, operasyonên me yên li Kurskê zirarê didin artêş, dewlet û pîşesaziya parastinê û aboriya Rûsyayê. Li gorî Zelenskî armanca van operasyonan ji parastinê wê de tire, armanc ew e ku zirarê bide hêza şer a Rûsyayê. Heviya zbarî yan jî tercîh pêşniyara giştî ya hemahengiya zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê derket pêşniyarên zanîngehan ji bo pêşkêşkirina heviya zbariya giştiya sala xwendinê ya 2024-2025 ji 24 tabaxê heta sûyekê tabaxê dem hatiye veqetandin. Hemahengiya zanîngehên Bakur Rojhilatê Sûriyê heviya zbariya sala xwendinê ya 2024-2025 radigihîne. Hemû fakülte û peymangehên zanîngehên Bakur Rojhilatê Sûriyê peymangehên amedekirina mamosteyan ên girêdayî desteya perwerdê, peymangeha tendurustiya desteya tendurustiyê û peymangeha bilind a hunerê a desteya çandê li kantona Cizîrê di nava xwe de digire. Navendê tomarkirina heviya zbariya li ser 4 navendên sereke belav dibin, ew jî evin: Qamişlû, Hilîliyê, avahiya sereke ya zanîngeha Rojava; Rimêlan, avahiya fakülteya petrol û petrokîmyayê; Kobanê, avahiya sereke zanîngeha Kobanê; Reqa, avahiya sereke zanîngeha Şerq; Şehba, ehdes navenda Kepecê. Kaxez û belgên tomarkirinê yên pêwîst evin: Wêneyê nasname yan jî tomarname, an jî belgeya danasînê ji bo bêqeyd mektûm. Heşt wêneyên kesayetî yên nû. Rûnivîsa resen ji bawernameya Amedeyî, an ku bakalorya û rûnivîsekê wê ya pesendkirî, belgeyek ji komînê, belgeyek ji Meclisa Malbatên Şehîdan. Ev yek girêdayî zarok, xwişk, bira, dê, bav û hevjîna şehîd. Belgeyek ji erka xweparastinê ya xwendekarên xurt ên ku ji dayîkbûna wan di navbera salên 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 de be. Qonax û avayên rêveçûna pêşkêşkirina ji heviya zbariyê re. Dema tomarkirina xwendekaran li navendên heviya zbariyê di 24 tebaxa 2024 de dest pê dike, heta 31 tebaxa 2024 bi dawî dibe. Ezmûn dê bi sîstema otomatîzê ji bo xwendekarên beşa zanîstî û bo beşa pîşesazî bêçêkirin. Encamên ezmûnan dê di heftê meha nehan 2024 de bên ragihandin. Piştî derketina encûman, navendên heviya zbariyê de pêşwaziya xwendekaran di navbera nehê meha neh û 19 meha neh 2024 de ji bo tomarkirina xwestekên xwe an got 15 xwestek bikin. Encamên heviya zbariyê de dê di 25 meha nehan 2024 de bên ragihandin. Dewama fermiya xwendekarê nû jî dê di 5 meha dehan 2024 de dest pê bike. Şenîn bajarê derîkê ya kantona Cizîrê notû sê cangoriyên mehên tîrmeh û tebaxê bi merasîmekê bibîranîn.
مجلس مالباتین شهیدان یا باجاری دیری که جبو بیرانینا نوتوسی شهیدین مهین تیرمه و طباخ مراسم اکل دارخست. مراسم لنوانده چند و هنری یا دیجله یا باجر با آمده بونا شینی و مالباتین شهیدان پیک هات. ده مراسم ده اندامین مجلس مالبات شهیدان یا دیری که محمد شریف آخوی و گد شهیدان نتنه جبو دوزا کردان جان خودانه لجبو تواهی مروواهی و آزادیا گلان جان خود فدا کرنه. مراسم به دروشمین دلسوزیا به شهیدان را بداوی بوم. دبيهم لي خدي دركبن اگر ام شهيدا خدي دركبن ام خو خدي دركبن اگر ام بخوازن ام مرتاح رازن ورونن مستقبلي زاروكي خوچيكن امير شهيدا وفلسفه راس ودرس امير قاضي تباغي فلسفه راس ودرس سرف اقوى امير خدي دركبن آزاديا ما مستقبلي زاروكي ما بینرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین ما ده تورا نوچین من جواکی ده آمده کرنه ام بهبره لیت هماشه بکن. وعادة ما تتراوح فترات الأزمة ضمن الأنظمة الرأسمالية. دسته پرورده و فکرنی کانتون افراطی جبوسی حصار ماموستیان برنامه بطلانه هاوین درخست بونه. لگوری برنامه لکوبانی عین عیسا باجار و کیدن کومیر ماموستیان هاتن دیار کرن و هر کمک بارازنامه ریبرا بود خوینن. در چارچوبه برنامه ده ماموستیان گوندوار گریسپی بارازنامه ریبرا بود خوینن. ماموستیان دست نشان کرن کو وان بیچارتیا فرگالا سرمایه دار باشتر فهم کریه و باوریا وان بیچاره سریا هندرین زیده بویه. لحلب بدروشمیا چیروکا من چیروکا هر کسیه کم خبات تکجالیه کتیا جنین جوانا باجاری حلبی هاتر داخستنه. دوکم خباتی ده پرسپکتیفن ریبرا پو هاتا خوندنه پشتره جنا آخوین دیار کرن کو اوی حتا داوی البی فکر و فلسفه ریبرا پو بنه داوی سنویزیون اکسر بیر آنین ریبرا پو هاتا پیشکش کرنه ارجمات بو دعوت کرن فرهاد هنگی جواب خوش شرندکر بابا میم پر قرناز امرو دکی پر هیشیار بو ناوند وقفاجنا آزاد سوریه کوبانی هر سه ماهان پروردهکرنا بشه دروتن کمپیوتر جبوش نام بده کنه. بریا چند روزان وقفاجن پرورده یکدن دل سپیکرن دو پرورده ده دهجن بشدار بون و اف پرورده سه ماهان دوام بکه. باش تندرسي ماما مستوصفه رفبر وقفاجنا آزاد سوریه شیرین محمد درباره پرورده ده خوی و دیار کرکو هر جور پرورده جبوجنان تینه بکرنه. نویزگاه پاراستنا زاروکان آگریدای دسته آجن دبن دروشمه به تیپین زیری نمی پیشروجا خواه بخملینن لیکوبان شاهیه کردار خست. شاهیش بو درچونا 139 زاروک جده بخچه زاروکان پیکاد. پشتی درچونا جبخچه ادیوی زاروک دست به خوندن رفایی که بکنه. زاروکین پیش دبستانه جیگره دسته آجن نارین زاده درباره درچون زاروکان دا خوی دیار کرکو بسایه خوینا شهیدان ایرو زاروک ما به زمانی خود خوینن. زاروکا بناوی لیان ابراهیم جی کیف خوشی خوانی زمانه. ما في داري وانا متخرجة وانا متجوزة بستينام وانا مهرجين جوازتي بكاو. بله بینرین هیچم لبرد گیجین داوی بولتنا خواه ساعت 7:25 حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیده هر شاد و بختار.